ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hakikinta ba unang yalam kaseng Kongres u Rahul Gandhi ulas dang ya ka Bharat Jodo Nyaya Yatra hagajela lasaki bakalami kajing yakan art bat kajing yapan ibor hapdenggi nongkersyan jong kaseng Kongres hadian bau Rahul Gandhi ulasya akan taj ban yo jingbet ban rung sya nong ba Guwahati lengba ka surok ba bat ya ka bala betha ba un penon kam ya ka surok bypass lasaki ru ba bon pongut ki nongkersyan jong kaseng Kongres Kila persyang ban weng ya kejingker nar bala penyeng dagi pulit. Kad bau Rahul Gandhi udang pait nalor ka bos. Kabakit ya u ban rungsya Guwahati. Syosyo la sakiru baka sorkar Asam kala penjur ya kejing pahara dagi pulit. Kibala yang sertap hagi benta jong kesenong kana para. Kabalong ka kherdap ban rungsya gejela Asam. Ayang lain, nak try ke BJP harga jingwan jong Rahul Gandhi kila nervous mat, sing sisa Rahul kelamban tang da benta ke Kongres, Rahul uwan emban penperah, Rahul uwan ban penyeteli, Rahul uwan ban pensiauto yang main ba balai uwan ban connect pas kibru, punya kedua ban kibru, sengap gicing jong kibru, terlalu uwan ban sengap gicing kamde ke ba nak try kamde ke ba Hanglat iki pajung in the north east. Tak Asam nanti ke Asam mereka ke BJP kalau nervous bila ingin dia berlong meeting hapo USTM bro de naliang ke government of Meghalaya kitam ai permission ini. Lewat ke Meghalaya government bro kedai tang ke kerteng andre dictate na po Delhi dictate na BJP. Kata ki beri kedai masuk tu every vote bagi ai ke NPP kedai ke BJP ke jo ini mati control. Slowly ke judge berdua kujangi kadang terkong ke judge berdua kadang sak kontrol ke judge berdua ni dilut ya ke hok jangi tekene bau Rahul Gandhi uwan ro baka BJP kala sedang ban kene ya ke hok jang barok ke not is kila through RSS kila syang ban rum haki riti ke dostur jangi TPPI badai ka no ke benta ke BJP benta kala perung ke government hamtam kalian ke NPP Kimdon kata ke jingong leni kimla ban defy leni kimdon kata ke voice namtai pai ba ka betik atum ka direction jong ka BJP kene ke jingpa Rahul Gandhi ba kino ki bamdon ka ideology kumbade ka bamyede ka ideology BJP ngide ban ya snok lang ngide ban ya perkhat lang ngide ban ya tri lang kena bangin like na kene ka kam ba ka BJP ka boldo sengi kata ke jingmut bila i ba Asam golong menta bila i Meghalaya kini ke jing sedang Kejait berdua tinggi di depan kitia, kejait berdua tinggi di depan perkat bahaya kan ni.